Isabu muriango wa hahu ana Haruni. Ndo atwaa vijazi ja Haruni na Musa wakati Bwana arihonena na Musa juu ya mlima wa Sinai. Ndo ana Haruni, Nadabu, Abihu, Eliazari, Itamari na Nadabu ndiarekala mwana mushere. Ndo ana Haruni mario magirwa mafuha kunyesa kukala mazatsagulwa na mario tengwa mahumike here alombi. Ela Nadabu na Abihu makifa mbere za Bwana kukonyika Sinai bamboza sadaka za moho usioruhusiwa. Urekamana bule. Eliazari na Itimari ndo mariohumika mbere here alombi wakati babio Haruni achere moyo. Bwana akimwamba Musa arehewa Lawi mbere za mulombi Haruni ili mamwavize nao mandamuhumikira Haruni na matungano gosini wenye hema ya matungano wakuhumika kahiza hema ra Bwana mandavitsuza via josi ja hema ra matungano na kutimiza shuhuli ya kwa humikira Aisraeli wakuhumika makaloni ha Bwana undakala oalawi uwalaje baharuni na naye ao ndo Aisraeli mandio lajwa baharuni kamare undamwika Haruni na naye mahumike here alombi. Ela mtu mwingine yosini andiye songera hao hehi andalagwa. Bwana akinena na Musa akimwamba lola nizahala Lawi kulakwa Israeli osi makale yangu ili mahale hatu haana ajere a Israeli yosi mazitengera na ajere osi Israeli makale yangu makakala mudamu hedu mnyama wakati uriahu niriokala na ajere osi ya Misri ao ni yangu mimi ndimi Bwana. Bai Bwana akinena na Musa konyika Sinai akiamba ataleo Alawi kulingana na nyumba za babi zao na kolo zao tala kila mwana wa kilume na mwezi wa mwezi mwenga na kuenderera. Vavizho Musa akiatala karakara na neno la Bwana herarijo lagizwa. Ana Alawi were niya Gerishoni, Kohathi na Merari. Gaga ndo mazina ga ana Gerishoni kutuwana na kolo zao Libuni na Shimei, na ana Kohathi kutuwana na kolo zao Mereni, Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli. Ana Merari kutuwana na kolo were ni Mihali na Mushi. Zizi ndo kolo za Alawi kutuwana na nyumba ya babi zao. Kulakwa Gerishoni kumbolako kolo za Libuni na Shimei zizo ndo kolo za Agerishoni. Atuosi mario talwa mario kala na mwezi mumwenga na kuenderera. Merini atu alifufungahe na magana matano. Atuosi ya Gerishoni malagizwa matimike mahema ga ofisi yaani mutsorero wa dzua rohema ra matungano. Mubomu wa nyumba ya babaze Agerishoni were ni Eliasafu mwana wa Laeri. Agerishoni mere kazi zao moka hiza hema ra matungano ni kuritunza rohema hamwenga na vifinikiroje nayo pazia hamwenga na vifinikiroje vyahu pazia loluwa nayo ya muriango wakumagira kahiza roluwa. Zizi ndo mbari zilizombola Kohathi, Auramu, Aijari, Aheburoni na Auzieli. Alumeosi mario talwa mario kala mwezi mwenga na kuenderera mereni alume 8,000 na magana mahandahu. Kazi yao were ni kutunza hohatu haeri. Akohathi mandatimika mahema gao upande wa maka wa rohema. Na mubomu wa Kohathi were ni Elizafani mwana wa Uzieli. Kazi iye were ni kuritunza rosanduku ra kilagane yomeza jo viguzo ja mataa na vijaja ja kwambozera sadaka na jo via ja hatuaeri vihumirwajo ni alombi na kuhudumia na huduma zosi
zihusikazo na vya vivi. Kulongozi mbomu wa Lawi wele ni Aliazari mwana wa mulombi Haruni. Yuyu Aliazari watagulwa aimirire ariahu mario husika na kuhatunza ho haeri. Zizi ndokolo zilizombola kwa Merari, Amahili na Amushi. Zizi ndo zilizokala kolo za Amerari na isabu ya alume osi ya kwao. Mario kala na mwezi mwenga na kuenderera mere ni alume alifutandahu na magana mairi na mubomo wa Mereri were ni Zurieli mwana wa Abihaili. Mandatimika mahema gao upande wa bavuri wa rohema. Amerari matagulwa maitunze mimo ya hema na vizingishije na viguzoje mainage vyaje josi na kila kitu kilichohusika na mahumizi ga vitu visho na viguzo jalua virijodengereka na maina na viziji ja hema na nyungweze. Musa na Haruni naye mereni mapige kambi mwambolero wa jua wa rohema mbere ya hema ya matungano. Kazi yao were ni kuhatunza ho hatu haeri kwa utu wa Aisraeli. Mutu mungine yosi andesongera haho andalagwa. Bai Musa na Haruni mamsikiza Bwana makiatala Walawi kolo zao na alume mariokala na mwezi mwenga na kuenderera were ni 1200 na magana mairi. Gonya Bwana akimwambira Musa atale oajere osi akilume Aisraeli mario na mwezi mwenga na kuenderera na uandike mazina gao. Ni halira Walawi mimi ndimi Bwana badala ya ao ajere osi Aisraeli. Kiza ni halira anyama Alawi hatuha hana ajere osi anyama Aisraeli. Bai Musa akiatala na ajere Aisraeli osini here Bwana arijomlagiza. Vikara ana ajere osi akilume kuanzira mwezi mwenga na kuenderera mario talwa kwa mazina mere jumula ni 1200 na magana mairi na mirongo mfungae na ahahu. Gonya Bwana kinena na Musa akiamba ahale Walawi hatu hana ajere ose a Israeli nao nyama Alawi hatu hanyama a Israeli. Ao Walawi mandakala angu mimi ndimi Bwana. Kautua kuambola ana ajere magana mairi na mirongo mifungahe na ahahu wa Israeli mazio zidi yo isabu ya Alawi. Undahala shekeli 5 kula kwa kila mutu kulingana na shekeli ya ho hatu haeri. Shekeli mwenga ni gera 200 na zirahu pesa za kuambozera o watu akuzidi mupe Haruni na anaye. Bai Musa akihalazo pesa ukombolerwa o alume mazio zidi yo isabu ya mariombolwa ni Alawi. Musa akihala zo pesa kula kwa ana ajera Israeli. Pesa zizo ore ni shekeli 1000 na magana mahahu na 505 kulingana na shekeli ya hatu haeri. Musa akihala zo pesa na kukombolera o ana ajere akimpa Haruni na naye here Bwana arijolagiza. Ni hayo tu.